abasabe kegorigia Gen Z kurwase umuchi busongo babere bawesokia na kwerera ugoterenirwa gukurubikana kwiritko rya rero asikorengana na barabo batere na ayaniga gocha kubwatkana no weswanani kwa basari boboke bago ritko rya jumene chinga kikurubikana uko nainde kwa bete goko enekiwa kubwa manoni go baruro gusaba kwabo gucyasaba nyanyimbo kwenekia bunango korabale emeremo yabo asenchera ebwenerete asibo igo barure baboririe abaonchorera kwenekia bunankorenda bale enibo yabo iriote baisa gosariwa nigwase chinchera agosa sensemo yende babere bakumobori mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati akwenekia bunangorire ryare obokorali anena senyagitari ya Kisii teaching and referral asekere bagote bunano nyana mariogo tayo asenyagitari yo nabayigo obokorali botaliobya muri keto julikerbo narabati urwaso wime Sema ya kegorigia Gen Z nigo giesokire no gukwanira iki kiagerete mbesokia kurubikana seritko rya rero nigo batebabuna asokurubikana gwakorekanite ritko rya Jumanne nige bibago biesaneneti na korente buraburu na boigo kuiba kurwa asabonchoreria babusongo. Leo hatujakuwa na maandamano kwa sababu juzi on Tuesday we had goons wenye waliingilia katikati ya maandamano yetu. Hao walikuwa wanajifanya maandamano kumbe kwa Kisii tunasema nebi bago chi protestation zo twale nturanyora abantu bakuibaga abusongo but lately twale to na Tuesday ndonyorete chiguns chiretere busonga chikaibira abantu chigasala ibintu bya abantu bagaitwa pakagenda mpaka butuko bakuiba guoka. Tunasikia vibaya sana wengine wakiingilia wakivunja biashara za watu ambazo wamekuwa nazo kwa muda mrefu ambazo zinakimu mahitaji yao. Haifai kuwa hivyo kabisa. Boigo nigo baragikyara gucyasa abanyanyimba barigereretie bibago bigo korubusaria batayireti gitambukiro kindi gyonsi nonya nabo nigo baborie abo bisaba kwenekya buna kinyomba kibyasara nkurendo kire ekero ukurubikana ku marembe gogo korekana. On Tuesday kulikuwa na goons. Hao goons walikuwa wanaharibu biashara za watu and police were actually looking on them. They were doing nothing. What I want to urge the government is that police, please, kazi yenu ni kuprovide security. Don't associate with those goons. Yani munawaangalia tu na mfanyi kitu chochote. Tusaba the police ba make sure nga balende protect the properties y'abantu. Chiduka cy'abantu chirendu njibase kuibwa asenge nchonga protest bwate. Itwagosabanga amandamana yetu tubwate buna Gen Z and millennials. Twagosabanga alendu n'abasigali. The second thing, Gen Z and millennials nako basabaiga intutogenda ko peaceful to call the calls which is government the korobogambia because basically that's what we need in this country. Abasaya abo nigo bakwanira nyagitari ya KTRH aseba sababuna obokorerwe nyagitari yo nigo bore obubi nabate ababuna nonyamariogo tayo bono nigo bamusabira umugabana we county ya Kisii Simbarati kweneke bunango korera ari abantu emiremo eria mnabariyerete eira. For that tunaweza angalia hata with our Kisii level 5 hospital here imerudi imekuwa chini sana. You can just compare it to a mere dispensary. You can't get just quality services from the hospital yenye inafaa kusaidia wananchi kwa pamoja. Kwa hivyo mambo kama haya ndio tunafaa kuangalia na tukuligie KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital. Keroko gendo rochira ini chintambe asengenjo services chirali chire very slow. Secondly mali yogoteyo. Alafu kwa butu atebu kuna ki no ene mishahara bantu mbere wakana the way it's supposed to happen. Itoko sabanga services cha KTRH chimprove we. So my message goes to the governor. Fix KTRH. Make sure nga bantu bale gali ngokora bale gazi. Egasi watebete ngokorore bakamalaika ruguru. Na ere itwe kora KTRH sibigu era beto manyenga KTRH kokogendora mali yoko naro mundonya ra services cha bwango egasi ya baraisi. Nonya nabo nigo baburi abonchoreri abomucho bosongo kuba maiso eriyo kurinda ubonchoreri bwabo. Ono tugusabanga abana biashara first of all babasongo babe vigilant ba make sure nga bakarwantu bande bonzi bakubuna bamanya butari Gen Z goze millennials bakora kibago protest. Ekyo nigo baro gusaba gucyasa umurai wenso muske William Ruto utuguterare ebarasa y'abawaziri asengencho yobokoreri bwabo buri inse. Sisi ombi letu moja tu kama wanajenzia ama ni nini ni rais aweze kutusikiza na kusikiza matokeo yetu hapa ni aweze kuvunja ile cabinet yake. The cabinet is decayed. It's a matter of fact. Gingo reporter ya Egitaseni Kiandizi TV Editarian Julie Kerubu.